زمن نوح عليه السلام إلا المعاصي والذنوب، وما أهلك الله الأولين والآخرين إلا بآثار المعاصي والذنوب. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، وأن نتجنب المعاصي والذنوب، وأن نحافظ على جوارحنا لا نقترف بها ما حرم الله. فالأمر والشأن الذي نحن فيه إنما هو نتيجة للمعاصي والذنوب التي نرتكبها، لا يصيبنا إلا بما كسبت أيدينا. فلنحاذر في هذا ولنتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا، ونعود إلى ديننا عودة حميدة، ونترك كل هذه المعاصي والذنوب التي تسبب للديار دمارا وللنفوس خرابا وللمجتمعات تدميرا وفسادا. أيتي الله سبحانه وتعالى tedduɗo mawnuɗo towuɗo seni laaɓi hannde e yettede waɗɗo en ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en jeyaaɓe e moftene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam moƴƴorɗo e meɗen nemaji heewuɗi. iɗen seedo ko kanko woni allah gooto reweteeɗo e goonga, alaa reweteeɗo nafa si wonaa kanko, alaa ronketeeɗo reweede lorra mo rewaali on si wonaa kanko allah gooto. ko kanko tagi tagore nden fof, ko o tagiri en ko fiyo en rewmo kanko tun yen wootin ɗimmo yo ñiiɓi ye en ñiiɓi nunɗal ka hoore leydi ɗo. iɗen seedi wonde nelaaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko allahu nulimo, ko o nulirimo ko fi yurmegol en, fiyo en feewu, fiyo en moƴƴu, fiyo en nunɗu, fiyo en daɗu lette aduna e lahara, fiyo en heɓu moƴƴereji aduna e lahara. iɗen seedo wonde nelaaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam yettinno ko o nula kon, o laaɓanno mofteɗen reedu, o tindinno mofteɗen ka moƴƴere heɓorta, o rentinno ɓe boneji ɗin fof. yo allahu yoɓmo ko ɓuri moƴƴude ko o yoɓuno kala mo o nuli e hoore nulaaɓe ɓen e muɗum. yo allahu arsuko en enen kadi jaɓalngol mo ko o yettinno kon gollitira. yo allahu arsuko en tefoore makko nden ñande tefoore makko nden ɗaɓɓa. yo allah arsuko en hoɗodugol e makko ko aljanna ɓurɗo towude tawa lette attaki ɗum. musidɓe julɓe tedduɓe, anden tanaji ɗin fof, albala'uji ɗin fof, musibaji ɗin fof, lorraji ɗin fof, gila allah cippini ɓiɗɗo adama on ka leydi ɗo ha ñande sakkitotoɗo mayde on maayi, sabu muɗum ko bakkatu. kala tana mo neɗɗo heɓi, kala lorra ko neɗɗo heɓi, kala lette cippiɗe, kala albala'uji arɗi, kala soñjaji heɓiɗi, sabu muɗum arano on ko bakkatu. ko honɗum yaltinno yumma men e ben meɗen ka aljanna ko sabu bakkatu. ko honɗum wanno ha leydi ndin foppu heewi ndiyam, tagore nden fof yooli ha lutti wonnoɓe ka laana annabi nuhu. ko honɗum wanno ɗum ko sabu bakkatuji ɗi ɓe wonno e wadde ɗen, bakkatuji ɗi ɓe wonno e wadde ɗin yeddugol allah ko ɓe duumino e mum kon. ko honɗum wanno ha yimɓe annabi salih ha caango jibril halki ɓe foppu nde wootere. ko wanno ɗum ko bakkatuji maɓɓe ɗin ɗuuɗi. ko ɗum wanno yimɓe annabi huudu ɓen kadi halka. ko ɗum wanno ca'e yimɓe annabi luutu ɗen waylita. ko ɗum yooluno fir'auna
ko ɗum halkuno Hamana e Qaruna, ko ɗum halkuno Abu Jahali en e Umayya ibn Khalaf en e waɓe no ɓen wayi. fa kullan akhadna bi dhanbi faminhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. ɓeɗo fof ko waɗi ɓeɗo halka ɓe fof maɓɓe wona toñegol, wona sabu fiwota ɓe ɓayɓe jatti laamu Allah ngon, ma ɓe jatti leydi Allah ndin, ma ɓe hertori moƴƴereji ɗin. ko Allah halkiri ɓeɗo kon fof ko sabu bakkatuji ɗi ɓe wanno ɗi. no Allah lettirta tagore mum nden ko kanko tun andi, ko waɗi koneli makko ɗin no ɗuuɗi. wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. woɓɓe o halkira ɗum kokke, o jogito ndiyan ɗan, o saloɗan saaƴa, ɓe ronka heɓude ko ɓe ñaama, heege wara ɓe. woɓɓe goo yagtuluhum bi amradin fattakatin, woɓɓe ko ñabbeeli ɗi ala lekki, ko ɗin o wurtata e maɓɓe, ɓe ñawa ɓe yirgo, ɓe ɗaɓɓa lekki ɓe ronka heɓude, ɓe lutta e nawnaje waba'uji. woɓɓe goo o halkira ɗum irugol ɗum ka leydi, woɓɓe goo o halkira ɗum keneeli nduluuji ɗi ara ɗi liɓa galleji ɗin e hoore maɓɓe, ɗi liɓa leɗɗe, ɗi bonna ko ɓe moƴƴinno, ɗi itta ponji. woɓɓe wa minhum man aghraqna, woɓɓe goo ko yoloteɓe, inondation ji waɗa, ndiyan ɗan naata ka jorndi ara yoola ɓe ka nder cuuɗi maɓɓe, harana kamɓe yahi yoloyi ka caangol, ko caangol ngol alata yoola ɓe ka nder cuuɗi maɓɓe. no woodi woɓɓe ko o lettirta ɓe ko wurtugol lamɓe dundarankoɓe, ɓe hulatamo e hoore maɓɓe, ɓe piya, ɓe wara, ɓe raɗo, ɓe soka, ɓe ɗala, ɓe waɗa albalawuji e hoore maɓɓe. fa kullan akhadna bi dhanbihi. fof mo be ko bakkatu ko waɗi kon Allah nangitirta ɗum. bakkatuji ɗin si ɗi woni e ɓernde, ɗi ñolnay ɓernde nden, ɗi bonna ɓernde nden, ɗi bonna ɓandu ndun, ɗi addana ɓandu ndun lette, imma ñabbeeli ma lettirgol ɓandu ndun, ɗaɓɓutugol bakkatuji ɗin hara ɗin bakkatuji heɓike wo si tampere waɗi. si tawi ɗi bakkatuji heewi e galleji, galle ɗen lancoto. si ɗin bakkatuji ɗuuɗi e jama, Allah itta barki e on jama ɗon, Allah wurta sattede mum e tampereji mum e lorraji muɗum e jarrabuyeji muɗum e hoore on jama ɗon. moftali lettanoɗi ɗin no ɗuuɗi, yoni en ɗum ɗon ko waajitoren. laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albabi. qissaji ɓeeɗo halkanoɓe ɗi moftali, halkanoɗi wondude e doole maɓɓe, e pehe maɓɓe, e ɗuuɗugol maɓɓe, e ngorɗugol maɓɓe, e wakkilare maɓɓe, ɓe halka ñande wotere sa'ahum gootum, fa asbahu hamidin ka an lam yakunu bil ams. ɓe wonti hande kadi, ɓe wonti tamiɓe, ɓe wonti fendiɓe, ɓe wonti fureji yoruɗi. a sikkay hanki nun wona kamɓe jindano e galleji maɓɓe ɗi,
tawi goɗɗo surrata oya a surri goɗɗo wo si tawi kanko attima mayde tawa hiɗa wonde cella si on fof on maydi hay fure surrata fure ɓeɗo ko ɓe wanno kon haa ɓe watta ko ɓe waɗa ɗon kon no sifa no wowla no janta ko ɗum ɗo ɓe wanno min nulno kaari e maɓɓe o yottini ɓe jaabimo ko o feetuɗo ɓe jaabimo ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe yeddi fa asaw rusula rabbihim ɓe yeddi ɓe Allah nulno e maɓɓe ɓe fenni ɓe ɓe wi onon kon ɗuuɗa haalaɗo ko wolton koko fenade minen hakkitande men ala e ɗum goy on to maati Allah addi lette mum ɗen liɓi e hoore maɓɓe yehi haa ɓe yii lette ɗen ɓe wi jooni men gomɗi ni tawi laawike hiɗen haani waajitorde ɗum eɓɓindira ɗum ɗon e alhaaliji men ɗi wuuruɗen ɗin fewndo ɗo taw si en alaa ka e lettede taw si en alda e soñdia taw si jarrabiyeji ƴawaali en taw si en ɓittinaaka taw si en alaka e piyeede taw si en alaka e wareede taw si en ɓittaaka nguureeji meɗen taw si ɓiɓɓe men foltaaki en taw si rewɓe meɗen murtaa taw si ɗum ɗo fopp ko jarrabiye ko lette ko albala'u Allah no lettira on tigi nooneeji heewɗi ko waɗi lette makko ɗen noone mum alaa annduɗo no ɗum fotata sina kanko Allah ko neeli makko ɗin ko andi ittiri majji wo ko kanko Allah wonde o lettire hiɓɓindirgol ma e sonnaajo ƴagguɗo salantoɗo ma yennayɗo bonayɗo tampinɗo wonde o lettire waɗugol ɓiɓɓe ma ɓe ƴagguɓe bomɓe tawa ko lorra tum fayda iwranteten maɓɓe ɗum ɗo boyi emen no wondi e muɗum ala mustawa al fardi wal jamaa niveau neɗɗo goto goto on e niveau kadi fo no woodi ka goto goto ɓe tawata jarrabuyeji ɗin no hakkili ɓe mari ko ɓe ñaama ɓe mari ko ɓe yara ɓe mari ko ɓe hoɗi ɓe mari ko ɓe waɗɗo ɓiɓɓe ɓen no feewi sonnaɓen no nani cellal no woodi teddungal no woodi kono albala u hunnuɗo on taway hiɓe heɓori ɗon kamɓe kadi wattagu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khassa rentoɗen e fitina si on ɗon fitina ari wona bonnuɓe ɓen tun o haaɗata e muɗum bakkatuji ɗin goopi ɗin no jogii lorra ko ɗum waɗi ibnul qayyim himo sifi ɗum moƴƴi o wi kono ko sikki ala e mum kon ko wonde bakkatu si tawi jommum tuubaali rutti lorraymo ka ɓernde ɓay nelaɗo no maaki bakkatuji ɗin ɓawlinayi ɓernde nden si on tigi waɗi bakkatu o tuubaali toɓɓum ɓale hun toɓɓe ka ɓernde makko si o tuubaali haa kun ɗon monta o waɗoyi kadi bakkatu hun goo toɓɓum kadi toɓɓe fayin takko kuma toɓɓum ɓale hun naani ko noon yarata haa ɓernde nden fof nde ɓawla kuru hande kadi nde wawa honɗum wahorde hippande so a wi a waɗay ɗon ndiyan kala ko waɗɗa ɗon ko yaasiɗan yahata nden ɗon ɓernde hande kadi nde andata ko moƴƴi kon no moƴƴi nde sakko nde yamira jommum yo waɗu nde andata ko boni kon no boni sakko nde haɗa jommum wota waɗu haray piiji ɗin foppu jilli o wi sikki ala si bakkatu on no waɗa lorra e ɓanndu ɓay no woodi ñabbeeli goo ko bakkatuji ɗin addata ñabbeeli ɗin zina no waawi pooɗande jeenuɗo on sida adda jonnamo no waawi addande mo sayalan laasugol ɗaɗi ɗin e ɓuuriiji goɗɗi goo e judari e nawnaaje goɗɗe goo tawa
ko sabu ko waɗi zina kon Allah waɗa ɗum ɗon sabu nawnar nden egga e oɗa yaha e oɗa. O wi sikki ala wonde bakkatuji ɗi no adda ɓittede ka nguure, no adda montugol mehugol barkikin e nder jawlere ko on tigi heɓi kon. tawa hino jawdi yo kono jommum naftorta. yenna kaari no mari jawdi kono andata ko e makko. on ala e naftorde jawdi muɗum. o mooɓa, o mowla, o holle, o maaya, o acca tawa naftorali. no jeeya e ko watta ɗum bakkatuji ɗin tawa giya ala e jawdi ndin ma on tigi naftorta jawdi mum ndin. bakkatu waɗay ha wonki wonɗo e wadde bakkatu on tawa dewe ɗen no teddani ɗum, tawa kala dewal ngal on tigi faala wadde tawa ngamele ngol no woodi, tawa o fingitanaki dewal ngal. siko horugol tawa eɓɓatako, siko juulugol karan o yarata ka juulirde. farilla on karan timmirta, naafe kan wattake few. yaj'aluhu yani thaqila ala ada'il ibadat. bakkatu watta ɗum. bakkatu waɗa e ɓernde tawa no aami waggol moƴƴereji, ɓernde nden udda. bakkatuji ɗin waɗa ha jiyaɗo Allah on woɗɗito Allah. ko waɗi si tawi neɗɗo no yeddude Allah bimbiye kikiɗe, so yahi ka o faggoto ɗon o yedday ɗon Allah, so hooti ka galle makko o yedday ɗon Allah, ka laawol nde himo yaha o yedda Allah. Allah añaymo, Allah no yiɗa, Allah no aña. Allah añaymo, o mettita Allah fes. si Allah añi haɗen hara e woɗɗitiki. sen daari ko heewi ko yimɓe ɓen ka laawol, si ɓe iwi ka galle maɓɓe ɓe yaade ka golle maɓɓe, ɓe heɓa e bakkatu ka laawol ɗon, imma yennugol ɗon goɗɗo, ma e ɓiƴugol mo jatta haqqe makko ko kanko hanno feƴƴude, kono yaha kala mo ɗon inna mi feƴƴata, an kadi a feƴƴata, heɓi bakkatu. ma ndaarugol ko harmi ko hanano ndaarude, ma wowlugol ɗi hanano wowlude, ka laawol imo ƴoogude bakkatu. so hewti ka faggitorde makko o rentaki e piiji harmuɗi ɗin, o yeeyiray riba, o jilidira ko boni e ko moƴƴi, o yeeyira ɗon wasi tawi no moƴƴi, o ɗaynay, o janfoto, o fenay, ka o jooɗi ɗon simo yewtude yimɓen o ño'ay. fayda ñallal ngal ko ɓuri ɗuɗde maggal kon ko bakkatu woni ɗaɓɓude. so hewtoy ka suudu o bonnay haqqeji jon haqqeji ɗin sonnaɓe makko ɓen, ma golloɓe makko ɓen, ma ɓiɓɓe makko ɓen, ton kadi bakkatu no woodi. si tawi neɗɗo on ko ni wayi, haray o woɗɗike Allah, si o torike Allah, Allah jaɓata. so o moolike Allah, Allah moolatamo. dartoɗen e alhaaliji men ɗigen fof ko holno wawɗen e mooɓugol ɗi bakkatuji. sen darti hande no bakkatuji ɗin heɓorayno non law, eno ɗi heɓorta non joni ko joni ɓuri ɗuɗude. laawi goɗɗi go créama ɗi tawata hari ani ɗin ɗon laawi haysi moƴƴereji no heɓo e majji, kono bakkatu no heɓo e majji boyi, tawi ɗin alano law. alganawatu lfadaiya والتواصل الاجتماعي والمواقع الخبيثة التي تستخدم الآن والعلاقات الجنسية التي تتم عبر هذه الاتصالات لم تكن متوفرة ولم تكن موجودة ولم تكن متاحة في أزمان الغابرة. hande ko ɗi canal ji télévision ko ɗi woni e sakotude ko lancita e boneji ka bakkatuji heɓoto. ɗi réseau sociaux ji ko woni e saaƴinande yimɓe ɓen e bakkatuji, ndaarugol ko harmi,
heɗagol ko harmi wowludugol e ko harmi ɓe hanano wowludugol e muɗum wa halumma jarra jokkugol ɗum ɗon ha ko waɗɗino waɗugol ɗum laawo ɗum jooɗo e tokkugol téléphone on ha julde nden laawo jooɗo yewtugol e yimɓe e connexion ji ha farillaji ɗi hanno wadde ɗin ɗi laawo few ari bonnugol dewle ari laawingol wagutuji julde ari ƴaggingol ɓiɓɓe ari bonnugol golleji jom ƴettaɗo golle ɗiɗo boneji ari law hari ɗi ala hari si a yewtiday e goɗɗo woni koko boni woni koko moƴƴi ko si tawi ɗon nokkun gotum joni ari a wonay ka woɗɗi goɗɗo wona ka woɗɗi yewton imma ko moƴƴi ma ko boni ɗum ɗo ka lasili ko nema ko moƴƴere ko newende koko duncitorte naftore kono ko alaka belɗe ɗiɗi pour ɓe ɗurde ɓe ƴetti ɗum ɗo gollitiri beldi bondi ndi ɓe acci ɗo beldi moƴƴiri ndi sikkuɗen ɗum ɗo luttiray ni ndaare yimɓe annabi Shu'aib ko bakkatu goto ɓe waɗi Allah lettiri ɓe sabu on bakkatu ɗon on bakkatu ɗon woni ɓe ɗuytayno etugol ngol e peesugol ngol on ɗon bakkatu alqur'ana ko on ɗon wowli hay si ɓe wadde no goɗɗi go bakkatuji goɗɗi go ɓay en wuuridano e maɓɓe ko ɓeri ko alqur'an sifani en konko ɗum ɗon annduɗen bakkatu goto ɗuytugol ko etete kon sino yeeyude ma ɗum ko peesete kon hara timminta yeeya on tigi wasi ko kilo hara no andi timma kilo yeeya on tigi wasi ko sariyare tew no andi nden sariyare ɗon wona timmude ko sabu ɗum ɗo Allah halkiriɓe fes o yondiniɓe o muliɓe o mehiɓe o laɓɓini leydi ndin fes e maɓɓe batte maɓɓe tawi ɓe heddaki hande kadi joni noon enen a taway on tigi ka ettugol e ka peesugol o timminta ka yeeyugol o nunɗata ka julde o tabita ka fenande o accata ka ñoore himo nder ton bakkatuji ko fanɗi o e nder ñallal ngal himo wawi faggitade bakkatuji e laawi noogay noone bakkatu himo iwa e oɗa bakkatu himo yana e oɗa bakkatu himo iwa e on ɗon himo yata e oɗa sikkude ngenen ɗo en daɗay sen tuubali ruttiɗen yiltiɗen ka Allah dartoɗen ndaren koye men ɗen de mo beeyo yilto darta hoore muɗum ko hoore ma fawaɗa an e wonɓe e ley konngol ma ɓen ɓe tawata na e ley konngol ma ɓen woni ɓen an a fawaka ko ɓen ɗon woni e wadde kon few kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi neɗɗo ko fanɗi wo ko fanɗi ko o mara responsabilité wo kono kan hoore makko nden kanko e hoore makko ko kanko woni responsable hoore makko yo dartu tawsi ko ka Allah wi'i ɗon o woni si tawi naka Allah wi'i ɗon o woni si tawi o wi yo Allah waɗanmo ko faala kon si Allah salike tawsi haray na woni tew e tew haray o fela e Allah o felata Allah few inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah waylata ko woni e yimɓe ɓen kono no ɓe woniri no o waylata ɗum o itta ɗum ɗon o watta goɗɗum goo haa tuma yimɓe ɓen waylani hoore mum si ɓe waylike ɓe iwi no ɓe wonno non ɓe watti noone goo on tumati Allah watta non kañum kadi ko ɓe foddi kon e on alhaali ɗon siko bonnoɓe ɓe woni Allah accaɓe ka ɓe woni bonɓe ɗon haa kamɓe tigi ɓe yilto ɓe wonta moƴƴuɓe si ɓe wonti moƴƴuɓe Allah noon adda moƴƴere nden e maɓɓe ko moƴƴuɓe handuno kon o addana ɓe noon ɗum ɓe wayli kanko kadi o wayli si tawi ko moƴƴuɓe ɓe woni
Allah no addande ɓe moƴƴereji ɗin ɓe waylike ɓe wonti bomɓe Allah wayla kañum kadi o adda ko bomɓe hani addanede kon e hoore maɓɓe ko wiyete changement kon wona hoore nden tun changete hoore nden e koyɗe ɗen e reedu ɗum e juuɗe ɗen fof changete sina ɗum changement on ko seeɗa wonata ko waɗi ka hoore ton ko changeodiray ɗum si ko lutti kon fof change fof puno boni hay si moƴƴo ari ko seeɗa o wonata himo moƴƴi seeɗa ni haray o wonti ko boni si fof no moƴƴi ma ko ɓuri ɗurde kon kam fof moƴƴata hay ka mujitama on nabawi hay ɓen wonano fof 100% tay ko moƴƴi ɓe kono si tawi koko ɓuri ɗurde kon no moƴƴi hay si hoore nden boni no gasa seeɗa hara nde moƴƴiti kadi ma Allah itta nden hoore bonde ɗon adda hoore moƴƴere naam dartoɗen mo be yo ndaaru honno wuuriri taw si kono l'islamu yamiri ma an julɗo ya wuurir noon kono wuurirɗa ka jikkuji ma ka gollodire ma ka ɓeygure ma ka golle ma ka faggotoɗa ɗon tigi konnguɗi ɗi wowlata ɗin e golle ko wonɗa e wadde kon dewal Allah ko wonɗa e rewde kon taw si kono wira noon tigi tigi kono wonɗa e waɗirde mo ɓe yo révise ɗon yo corrigean hoore muɗum sabu neɗɗo on no andi hoore mum ɓuri ko yimɓe luttuɓen andimo kon ko ɓuri neɗɗo on andugol mo hoore makko wo ko Allah taguɗomo on yo Allah waɗu en moƴƴuɓe waɗa en e laawol feewugol ngol أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وأتبعوا سيئاتكم حسنات تمحوها وبادروا بالتوبة بادروا بالتوبة النصوح فإن التوبة النصوح تذهب الذنوب ويبقى التائب كأنه لم يكتسب خطيئة ولا إثما en yetti Allah subhanahu wa ta'ala yaafotoɗo bakkatuji jaɓowo tububuyeji sattuɗo lette jomirawo doole mo tawata fowka ka makko lawlodiroyta ñande dargal hiɗen seedo ko kanko woni Allah gongajo on reweteɗo on kala ko rewa ko wonamo haray ko fenade ɗen seedo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko Allah tigi woni ko nelimo yo Allah juula e makko juula e sahaba ɓen juula e meɗen en fof ha ñande dargal ngal dari musidɓe julɓe tedduɓe sikke ala wonde ko e waɗa ɓe bakkatu laaɗo maki kullu bani adama khata'un wa khayru khata'ina tawwabun aw wa kullukum khata'un wa khayru khata'ina tawwabun laaɗo maki ɓiɓɓe adama ɓen fof waɗay bakkatu fal jeyi waɗiray bakkatu fal jere woɓɓe waɗira tembete woɓɓe waɗira majjere woɓɓe waɗira yejjutugol ko ɓuri moƴƴude noon e waɗoɓe bakkatu ɓen ko anditoɓe waɗi bakkatu tuubatoro Allah yo Allah yaafo ɗum Allah ko yaafotoɗo ko yurmeteɗo himo weltora kadi jiyaɗo makko bonnuɗo ha gayni qirriti bonnere mum nden torimo yo yaafo kono noon ko si on tigi torike Allah yo yaafo kono noon ko si o darti hoore makko kono noon ko si o révisi golleji makko ɗin e konnguɗi makko ɗin si neɗɗo acciti haqqille muɗum ndaari ko woni e wowlude kon enen ko komi wowli ɓorde bimbi ha ɗo ko honɗum e ɗum woni goonga ko honɗum e ɗum woni na goonga
ko honno e ɗum mi heɓi baraji e muɗum ko honno e mum tawata wonno ko bakkatu mi heɓi no hani hitande no lannude no portoɓe limiri noon kañum ko heewi kon e yimɓe société ji ɓen e julaɓe ɓen e laamuji ɗin haray hiɓe dartude ko feƴƴiɗo ko nde hitande ɗo ko honno nde feƴƴiri ko honɗum naati ko honɗum yalti ko tono heɓi ka ko tana heɓi si ɓe andoyi ko tonoji heɓi ɓe ƴetta noon kadi pehe goɗɗe goo fiino ɗum ɗon ɓeydora e nde hitande arore si ɓe tawi ko tanaji heɓi ɓe waɗa piiji ɗiɗi ara nun ɗum darugol ko hon sabu honɗum ko honto ɗum ɗo iwri ko honɗum koosi ɗum ɗo ko honɗum woni sabu haa ɗi tanaji hewti o perte ɗo ko honto o iwi honɗum woni sabu ɓe darta ɗum moƴƴi no gasa ɓe anda no gasa ɓe ronka ande fes ɓeyna ko no gasi ɗo ko feƴƴi kon feƴƴi ɗi mum ɗum ɓe ndaara noon ko honno ɗum ɗon ronkirta wattude hannde kadi fiita ɗum ɗon wattu fiyo ɗum ɗon toŋe fes sabu neɗɗo yiɗa tana neɗɗo ko yiɗi o ko tono ɗum ɗo fi aduna o en weltidaki gooto yamirtake yo waɗ ɗum ɗo mo ɓe waɗana e hoore mum fi diina kan kadi fi ɗaɓɓugol aljanna o fi dogugol yiite ngen no foti ɗum ɗon kadi on tigi ndaaragoy nde hitande ɗo fof ko honɗum mi geri fiyo mi naatu aljanna ko honɗum mi waɗi fiyo mi daɗu yiite ko honɗum mi waɗani allah fiyo allah weltano lan ha o yoɓanmi aljanna neɗɗo no andi ko ne wadde kon no waɗi piyoto sogo hara o yejjiti kon no waɗi goɗɗi goɗɗi yejjitata kogoy yo dartu ka dewe honɗum o waɗi juulugol ngo honno woni juulirde ko honto woni juulude ka horugol farillaji e naafiloji ka zakkaji e ka sadakaji ka janngol alqur'an ka jokkugol en ɗanji e ka rentagol noon harmuɗi ɗin ɗo o anday ka o classe hoore makko kanko tigi o wattanayila idan no wayi wo no wayi tuuɓen udditen ɗerol kesol hakkunde men e allah subhanahu wa taala ngol tawata ngol modda hay hunde ngol windaka ngol masaka etoɗen ngol ɗerol ɗon hara ko winda ɗon kon koko nafata en adna ila akhara tu alay wa tubu ila allahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun tuuɓen ruttoɗen ka allah laawaki inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an qul li ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim allah wi muhammad yeeto ɓe fantinɓe e hoore mum feƴƴintinnuɓe waɗuɓe boneji haa kadi hattoy ɗon wota ɓe taƴo yurmede ande min miɗo yaafo bakkatuji ɗi fof majji koɗi ɗuuɗi wo والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون بتوتا ستاوي بودي بوني enone wo bone kanuɗo bone ñidduɗo bakkatu ɓe waɗi zina ma ɓe yari beere ma ɓe ñaami dorog ma ɓe tooñi ɓe insino ka allah ɓen astahfirullah allah yaafo men ɓe ñiiɓata noon e hoore ɗum ɓe duumo ɗon hande astahfirullah janngo watta fadde janngo astahfirullah fadde janngo watta ɓe ɓoroto e bakkatuji ɗin ɓe iwa e majji fes ɓeeɗo allah no manti ɓe ɓeeɗo allah yaafoto ɓe ari hadis wonɗo ka sahih boukhari ka sahih muslim riwayatu muslim on ɓuri yanñude o wi lallahu afrahu li tawbati abdihi min rajulin aw min ahadin
كان في فلاة فنزل من دابته ففرت بطعامه وشرابه فذهب يبحث عنها حتى إذا يئس قال أعود إلى مكان الذي كنت فيه لأموت فيه فيأتي ويتوسد يمينه ينتظر الموت فينام فتغلبه عيناه فينام فيستيقظ فإذا براحلته على رأسه فيقوم ويأخذ بخطامه ويقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم نلارno maki Allah no weltora tuubu buyejiyaɗo makko waɗɗo ko boni ha gayni ni si tuubi rutti aani holli Allah ande nden e mapunde nden tawi ko goonga kadi ka ɓernde mum ɗum wela Allah no weltora ɗum ɗon o wi ɓuri si goɗɗo e moɗon joni ƴetti mbaɗɗateri muɗum waɗi ɗon ko ñamata kon e ko yarata kon njoɓa mon on yaha ha e ladde burure cippo inna yo fowto ɗon tun mbaɗatere ndin dogida e ñamete e ko yarate kon doga fes o ɓanto tawa no mutoyade o doga o ɗaɓɓita o jinda yahino o inna ɗum ɗo yitatake hande kadi joni noon kami wonno ɗon ha ɗum murtirinmi yo mi ara mi waalo ɗon mi habbo mayde mi maaya ɗon o ara ha ɗon o waalo o awlo junngo makko ñaamo o habbo lajal makko ngal tun ɗo e ngol foolama o ɗaano o maƴƴoya o ɓanta gite makko ɗen o tawa hino mbaɗɗateri makko ndin no wondi e ko ñamata e ko yarata ko hunde ala ko manki ton o hawto o nanga kinol ngol mana ko ɗowirte kon lagambal ngal o jogo o inna Allah ko a maccuɗo an komin jeyma hakken ko o welti kon o falja o yiltidira piiji ɗin ko o wiyayno kon Allah ko an jeyimmi komi maccuɗo ma o yiltidira mo weltike ha wonde o andata ko woni wowlude wano woniri noon kadi mo seykini ha wota o ɗuɗɗin haala wonde wolay ko hanano wowlude ɗum ɗo no wela Allah no jaɓa tuubu buye goɗɗo goo e sahabaɓe nelaɗo seytane laawinimo o murti fes o dogi o yalti ɗon o tawi so murti o yalti ka diina o woni ɗon moƴƴa ñawoje l'islam ɗen ɓay ko ɗen wona ñawirede rewa e hoore makko o dogi fa lahiga bil kuffar irtadda summa lahiga bil kuffar wa asha ma'ahum radhan min az-zaman summa atabathu nafsuhu halla tubta halla raja'ta fa arsala ila ahlihi yas'aluhum qalu wallahi ana uridu an arji'a ila al-islam lakin hal tuqbalu tawbati wa ana qad irtadtu wa alhaqtu bil kuffar wa fa'altu فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يغفر الذنوب جميعا oɗo sahabajo nelaɗo o heɓi jarrabuye o murti o yalti ka diina fes o tawi so woni ɗo moƴƴa ñawojo l'islam nde rewa joni hoore makko mo yalti ka diina e hoore tembete e hoore sungo mum ko yo ware o dogi o refisoyi ka heferɓe ɓe wondi to o waɗi keferagal ngal no ɓe waɗirta noon kono ha wonki makki feli moyni ndaari ko gerɗa ndaari yana naata e neema nemirɗa on neema ha gayna sortoɗa e makko kadi doga emba ko a dugula o feliti ɗon ha on tomati o nuli e yimɓe makko ɓen siɓɓe makko ɓen o inni ha mi nisi komi wanno ko mi falama yiltade kono ɓay mi waɗi komi waɗi ɗo ko mi ɗani ɗum ɗo laawike hande kadi ɓen ɓe ari ɓe landi nelaɗo o siɗɗo amen murtunoɗo o nuli e amen nde wonde o nisi mo faala yiltitade kadi islamu kono ha o andano ɗum woni taw si Allah jaɓanaymo o sika Allah jaɓanaymo hande kadi ko o bonni ɗo ɗon ɗo haala lanni haala maki yo artu Allah no udditi dambugal tuubu yew yo tuubu on tumati o tuubi o arti l'islam makko o moƴƴi ɗen andi
hadis athar wonɗo qissa wonɗo ka sahihayn sahih bukhari sahih muslim goɗɗo e banu israila en tawi ko bandijo bonɗo ñolɗo yeddirɗo allah piiji ɗin fof warɗo wonkiji 99 e hoore tembete e hoore tooñe wonkiji e hoore tooñe wona hande tooñe fuɗɗi wona hande wargo fuɗɗi na hande kadi lannata koy o itti wonkiji 99 kono yawi ha ɓernde makko ne feli mo he ndaari ko waɗɗa ɗum ɗo moƴƴa o wi yimɓe ɓen halli min tawba ene julɓe allah miɗo wawi tuubude taw si allah jaɓa e tuubu ngu yiye an dulluni ala a'lami ahli l ardi tindinenan ka ɓurɗo jogade gandal e yimɓe leydi ndin ɗo mi yahami landoyomo o situation an ɗo ɓe tindinimo ɗon ka rahibujo yani karamakojo maɓɓe wonɓe tun kiɓuɓe fi diina tun juulugol tun woni haaju mum e diina maɓɓe kan o ari o wi mi wari wonkiji 99 taw si miɗo wawi tuubude allah yaafomi ɗum ɗo fof o inni ɓaawo a wargol 99 wiya kadi fi tuubu buye ka o nangano junngo kon o haawo ɗon o ya sortiri kaafa mum kan doyi inni tami accu fuuja o itti fuuja o taƴi daande on ɗon nden o timmini 100 o arti ka makko o jokki haajo makko kono yahoyi wonki makko kin accitalimo ndaari ko gerɗa wonkiji 100 o arti kadi fayi o tawi o inni julɓe min mi timminoyi 100 ne mi tifuuja on taw si miɗo wawi tuubude tindinano kadi ka ɓurɗo andude diina kan e hoore leydi ndin ɗo ɓe tindinimo noon ka goɗɗo woni o yahi o sifanimo o inni ko hombo herta hakkude ma e tuubuye allah hombo barita hakkude ma e tuubuye allah allah no jaɓani tuubuye kono ka wonda ɗon innaka bi ardi su'in ko e leydi bondi wonɗa e mum yimɓe bomɓe wonɗa ɗon wonduɗa kawtalɓe bomɓe golliteɓe bomɓe yimɓe yeddayɓe allah yalto ɗon fes yahu e saare kaarire ɗon ko yimɓe moƴƴuɓe woni ɗon yaha rewda e allah e ɓen ɗon ha mayri nden tawe o inni ko ɗumi watta ndaare wondugol e bonɗo waɗa ha on tigi bona kañum kadi koy sina allah faabi mo wondugol e moƴƴuɗo no waɗa ha moƴƴere nden kadi raaɓe an kadi wona moƴƴuɗo o dogi o ƴetti ñooɓa makko e cawɗum makko o wiburat o dogi ha mayde yaltiti inni he on to fokkutuɗa hinola innal mawta alladi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum o fotte mayde nden ɗon mayde nde wimo kap o maayi ɓaawo maayi malaikaɓe yurmede ɓen e malaikaɓe lette ɓen aɗodiri e makko iblisa ari no ardi e malaikaɓe letto ɓen iblisa inni haha lam yasini qat oɗo ha hande o yedda allah ko ɗoftiɗo an ni on ko jiyaɗo an ɗoftiɗo ni o ha hande min nanmo yo waɗu goɗɗum o sali allah dandu en waɗe noon cheytane inna ha hande o yeddali lan ha ɗum ko tana noon ko albalaw noon malaikaɓe lette ɗen ɓe inni way ko gonga ɗo oɗo ko menen fodde makko puisque gurna makko ɗan fof ko waɗi ɗan koye yeddugol allah malaikaɓe yurmede ɓen ɓe inni he kono hari o dogi on o ari o tuubi o ari ka amen ko menen hande makko minen jaɓɓotomo allah immini malaikajo go ko ara ñawa hakkude maɓɓe o mbaadini mbaadi gorko o ari o inni ko sonko ton ɗo ɓe sifi o inni he ko ni watton ete ɓorde hoɗo ka o iwi ɗon ha ka o yani ɗo e ɓorde ka o yani ɗo heɓi ka o fokkiti ton ka ɓuri ɓattorde o haray ko ɗon o jeyra ɓe eti ɓe tawi ka o fokkitiri ɗon no ɓatti no jaatiri cuɓal edi to cuɓal gotal woɓɓe inni ko e nder ko o mayata kon o pintini allah waɗi o puusiri goyasengo to ɓay allah no hoddiri yaafagol mo janɗum ɗo ko holli wonde neɗɗo on ko waɗi bakkatu ko tiiɗi wo yo tuubo to allah yaafuye yilto an tun e allah jemma miijoɗa boneji ko waɗɗa kon
Allah yaafolan Allah mi wari ɗum ɗo ko majjere ko ɗayre ko faale folimmi ko bewre ko conseil ji bonɗi Allah mi wattata ɗum hande kadi ɓay wonde pakkatuji boy ko yimɓe defata on tigi hey an kadi ta tewto ɗum hey ta salo ɗum ta waɗ ɗum ta wanni ta wattinni shayatinul insi wal jinni shayatinul jinni wal insi yuhi baduhum ila badi zukhrufa al qawli ghurura sheytaneji yimɓe sheytaneji jinna e accata goɗɗo feewa sowona Allah muyamma idan on tigi tuuba o toro Allah yaafuye charte ji tuububuye ɗin si tawi on tigi o niisi ko wanno ko o anni ko wattata ɗum ɗo mukk fodde gurdam makko o iwi e ko pooɗatamo kon naɓamo e ɗum igla o ɗoofike o sortike ɗum fes haray siko haqqe Allah on tun lanni Allah yaafoto few Allah na ittoɗo mone Allah tagiralen tun fi lettugol en ko enen jasata ha tawa eɗen fodde e lettede haqqe Allah on haray ɗum ɗo lanni ni sugol ko waɗi kon desida wattata potto sabuji waɗayɗi ha on tigi watta ɗi si tawi ko zina Allah jarribori on tigi o nisa ko waɗi kon o anni yo o watta o pottito connexion ji e contact ji hakkude makko e rewɓe ɓen fijidugol e maɓɓe yaada e maɓɓe moosida e maɓɓe ñallida e maɓɓe woni ko ñalludugol e maɓɓe ka ɓanndu e ɓanndu woni ko ka internet ɗum ɗon waɗa ha o fillito yaha ha ñande goo faale foola ɓeytuma a ko nu an kadi a ko nu natuma e ɗum kere ɗum ko goɗɗum a neɗɗo yaha ha wonde si Allah faabakimo o woni e dargol bakkatuji ko woɓɓe one wadde kon o yeggita kanko woni wadde kon o yawa ɗum en a ɓer ɗum ɗo tun ɗum na probléme ɗum ɗo si tawi ko ɗum ɗo haray lanni si tawi haqqe goɗɗo nder ton wa raddu almadalimi ila ashabiha yo on tigi jonnutu jon haqqeji ɗin haqqeji mungoy siko jawdi yo nattu si tawi koko wawoto fillitade miɗo yennunoma yaafolan miɗo ño'unoma yaafolan miɗo wannoma ɗum ɗo e ɗum ɗo yaafolan o yaafino siko ko wawata ko wowlade wodi toon ko wawata ko wowlade so tawanti no jatno ɓiɗɗo makko ma ɓeygu makko ma sifa an ɗum ɗum wawata ko wowlade yo insinanomo o toro Allah yo Allah yaafomo o moƴƴo e makko ɓeri ko mari feere kon fof so waɗi ɗum ɗo tawi ko ado mayde nden arandemo o waɗi ɗum ado nangue fuɗigol ka hirnangue inchallahu Allah jaɓanamo tuububuye o yo Allah jaɓangen tuububuyeji men yo Allah waɗa moƴƴereji makko ɗin e hoore meɗen yo Allah yaafo bakkatuji men ɗin yo Allah yaafana en goopi ko wonɗen e woppudemo kon yo Allah tabintingen e hoore goonga Allah tabintingen e hoore diina Allah waɗa en jonitoɓe jon haqqeji ɗin haqqeji muɗum yo Allah dandu en tooñude e tooñeede e majjude e majjineede e ɗaynude e ɗaynede e lorrude e lorrede yo Allah dandu en bone ayɓe feeñuɓe e suuɗiɓe Allah waɗu en julɓe moƴƴuɓe naatoɓe aljanna ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وزكي أنفسنا وآتها تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نزرعك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تقم لهم راية اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم خذ بأيديهم اللهم خذ بأيديهم اللهم أضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره